So hello everyone, Kardom kadang wipanta lapan good morning. So non nili daily routine la ada prang nili kopi siklem pa malasi nili nar thana chishar pon ikpo. So non bangke ada prang jo hun melan le kathat so kali lapan ing sam pilo pini pen bang kang sama sab so precture son ledi. So non bangke ing sam o amasi non bangke wo kilo damji pula lo aroi long pen hedi. Johnny John thame do pusita la aroi do me tidi amala aroi long penon kilo damji pialo pen ing sam pigan so nali tum long ing sam lo ma ing sam so manil phan comment long nang thari bek thadi so pini bang hun melan ar that pik bari bethe ta chechar che hedi hun melan kar that hedi একদম পমালো নিলিছে তেনালি তোমার জুলো এলোকে দি একদম সিংজাম সে পমালো হেদি এসে ঠেকুলো সিনন বাংকে bohan lo lo la pela joni jon thame dosi ta sangki pina kokji le sinon sang pilo wo tum phan hedi la pela daba kini to ba jo meji thor din asi dak bangke theng bi chen lo ate non bangke ada prang breakfast non school dami tum phan ko pisi salam pi ponji ma la sinili pini na thana chi share panik po so nali tum nalang donik tha so non nili daily morning routine lake adap thur pen nili osomar than breakfast pisi selam bima lalo be kapre special ke kali hedi bon sita daily ta nili lalo selam bina la sinon ba kenal thana shishar panik po so non selam ponang ante la sinon ke ching si bang ke lada kukar long hedi sang thap lam plo the an situn ponji me tidi la sinon sang pan en pon bom lo nili kapni se en pon sang bang na pala jo ejaret po alom so ko bi kok pongke la penon bangke han bang ako thik pon thupop le di asenone da bason en pon lo la penon la dak alu mane phuru ethe di phuru ethe bang sinon le pon thupop lo mane hodai adap ta hedi la school doarni plongte adap an susi pachu pon pon kadok we smart man anta di la pen mama office bari than anta la an susi pachu pon pon athe narlo sini lo mati di school no office no ke doji la pen adap pen la son an chu pon long plongte apok bang asap so mane an laing chi chelo pial hedi la non adap an susi tun pipon la pen non bang ke nili la dak an long si alu bang ta jogon thotha le hedi la ki uplo la si non bang ke tun pon bom lo jo penar lo sini kopi ma mane chuche de ta chok lo aja ta hedi la da prang le cholong lo plong thedi e pok bang sap so do me chat popolo mane ni di tumma ke breakfast puta heavy breakfast ya ledi ada ble apok inkrang ling lo plong te anar lo bang ke hoy sale jun chota chok ba kopi ne biscuit le chochota chok pia le di la si ada prang bang ke an bang se pachuji pia lo la si non an so situn pi bom lo namba ke ni lila alu situn pon piji pia lo pini bang ke la penali to ada prang breakfast ko pisi choma ni lifan mo comment box long than kita nini tumbange breakfast heavy na koklo athe hongke bar je tum side ma didi amase ada penyong se apok enkrang ling loplong te anarlo mane aning chir ong pula son bangke ningje jok plot phedi penanga na pordo pen mo sale jun ta chok jola so phan no hedi amasi no nili anso situn pipon lo la hong bari tum phan an hedi hem si do verji plong te na hok jada kan la claim kle hem si do verji plong te la bangke sale jun chocha chok amasi ni tum la honge bari thana an han ke la an so si tun pichom titilo sonon bange nili han tun pipon bolo la dak pasporon joglo harsun ke lok berobro pilo la pe la dak pidun po alu ta angsi si tun piji jo mane alang dung le tuni puta di choche de ti osomar tu mama sela dry hedi pakreng soi titi gitun hedi jo la son tun lo plong te cho ya le hedi amas hinon মানে hodai ke anso kichu abe ebi hedi bonsida non ser so school dun logo pen ba hedi kadog we phanta anso si pachu pon pon lo the school hem no kopini ke chui choche la ke chini dun de lo hedi tiffin bang pidun lo bonsita hada ke chune ke choche ne chini dun de lo amasi dak hem pen si an se pachu pon edit lo hedi la peto ne hala alu pitika long la dhuniya wo pidun ji pia lo hedi rasila pakni pakthon do la sida kewe धनिया वो कि दोगे कली हेडी एलोंग वांगचोम आजा जो धनिया वो ता lapani handang kang klok ad gas ami edi ba ba bikang hek lo hedi ala son si ni dhuniya wo bangke waidam amasi pheri tutuk la han sektu hak nang phedi amasi non hanang chingoi phitlo direct lapani mu the pani likup thu cheklo lapana ko puthol lang thulo ahan se khai ma phedi se athe gas ami edi bang ba bikang hek ma didi so dry lo jo alu men lo pen hala harsun ke lok ta sekring rang son do lo jo pen dhuniya wo leki ong lai kha jo
Aji so mane erong lo pen epak season ke welo hedi kapang room lo. Lapen no nili la harsun ke lok bang lapu berpon robro bi piala di la alu pitika long pidun pan. Hodai mat ke harsun ke pidun pen ke chuong lo piala di la semen bang ke harsun ke lok si ber robro pida po bulo. Lapen la dak pa mo ke wadan dunia hedi la so dunia ta rot prup po la pu pidun po. Lapen alu pitika long hedi la son ke chumio lo la dunia ke cham pidun lang po hedi ekdom mang nen prup piklo. Lapen nombang la punili alu dry fry ke selam lata menelo mane bhaji hedi lata menelo segring rang lo lapen no lapu anda menelo menet pen gas ta dam tuel hedi kino nombang ke nili an horpon popolo lapen anda pedi son ansam ekdom ansam bole ansu ichu hedi ekdom gorom hedi chumi piglo nangli kapre hanri utenga te nanilo la an inti donang po alu pitika donang po hedi so chumi piglo asinon alu bang emen pamilo jo ni batai thom husel pamari hedi kukar bang non alu bang men elo la bang side bi kok po lapen gorom lang mati an bang ta sodak dak lang ekdom ang uitok pong lo lapen chinir pom le hedi pen lason gorom an pen hedi alu pitika ke ekdom chumi piglo asino ni la si horpon bom lo laban naman la alu pitika se selam pon popolo la alu pilo laban inti pichop lo da sapso ke jang thu ke wai hedi jang thu ke me ke wai la tapin chom lo laban po mon nile bero bro phasum ke lo hedi la tapidun lo laban ko hala dunia ro la ta rot ni si pidun la hedi laban so jang thu ke wai ki pidun hasun ta ke wai ki pidun hedi ekdom ates pa hedi chumi pik asi lason si selam lam lo ada prang hedi kata breakfast ni lason si selam pon jolai non ino kalar bang talang ni piglo lapen ok do ting ai dang ni lo la so chutney le do luk long hedi so no ma ke alu bhaji ta do la alu bhaji ke osomar tum phalo la ke horbom lo non jo dak pasporon asap so pidun masela ki ka kalar bang asap so do kolo hedi bos da chuche la tum pasporon ni pidun ke hedi stala po ingwa pondet po penon osomar phan ke lokai phan ke hemosor phan jol an lo non an pachui ke alu pitika bang ekdom lame piglo lage inti kinang po ada prang kicho ke hedi ade an sodak dak matidi pe inti lage alu pitika so pini recipe morning breakfast recipe ni nal thana chesha pani piala dasing